Rangni benan jaba mula bisi ngai man mula haleluya. Niba din ni rangle si dosin rangle la gungri chonba permission la bachan babari bachan bang ba chu mauka ha permission si don mula rangni benata lana प्रभु si molam don sugai bisera si yang la Amerika la bakta ti don asyangda धन्यवाद तुझी छे permission molam don sugai bachan pang bala lagiri प्रार्थना सिंगसुजी सेमेन छे रांगदा तुझी छे रंगला सिन यांगला जुम सेवारी देन प्रत्यक्ष सेवारी अनलाइन याम सानसुबा भेनादन चो तिनीला परमेश्वरला वचन सानमा गेदाङली रंगनी बेनादन ड्रेन मला स्वागत मला बेनादन परमेश्वर मला दन सुगाई चो दुईरी रंगनीला गुंगरी परमेश्वरला छोनब वचन बासिंगा हाबन मला तिनीला वचन जा विशेष लसी परमेश्वरला सन्तान परमेश्वर द विश्वास लाभ गरे यीशु ख्रिस्टलाई सन्तान गज यीशु ख्रिस्ट जमन गीत दोला आमेन परमेश्वरलाई सन्तान गरे यीशुरी घिक द सिची दोला विवाह विषय रिंगाते रंगनीला गुंगरी चु बचन ग्याम से गाय तिगाय तम गते पंगी मंजी तिनी जम्बुलिङ नंगन yang tham सजीबा तामङ जुजाले नानांगरी चाइ यीशु सेगाय आसेगाय चाइ विश्वास लगाई अलगाई बेनत परमेश्वर सि मायाला सुला रानीदान परमेश्वर अनुग्रह सुला अनि साथसाथै विशेषलसी तिनीङाय रानीला घुंगरी परमेश्वरलाई छोन्म वचन ज्ञाम चुनन तम पाङ्गे मान्छे परमेश्वरको सन्तानहरू येशूमा एक हुनुपर्छ विवाह विषय रिङाय पाङमान मला हालेलुया परमेश्वरलाई जाजा मेगादे येशू ख्रिस्ट विश्वास लसी येशूला कासे ग्रुब गादे येशूला कासे ख्रुब गादे जम्बुलिङ नंगन ठामसी चिसाइनन येशू ख्रिस्ट जा गीत दोला आमेन अनि त्यो विषयरी गाय रांगनीला गुंगरी परमेश्वरलाई छोन्म वचन एफिसीले किताब 2 अध्यायला 2 रन्चे 6 पदला वचन ज्ञाम है गाय रांगनी द थेनलाई भन्छी विषयलसी जो वचन डिपाङमान मला एनी कादे खैमै ग्रेन आदोना सोजो मिदोसी ब्राउ ओचे गिक्से गिक्ला ताम नासी रंग नंगरी माया लसी डिक्से छु एनी कादे दा परमेश्वरला आत्मसी गिक सोजी विवताम अनुसार भ्रवरी सदन भंगलाउ परमेश्वर से यहीबा दुईरी यांगसे तिक यांगला बेसी आस लाबा मुला थे आस गिक्नो निन्ना हालेलुया थेरंगला सिन दाइनसे yang lui gikla ninna oche yangse yangba परमेश्वरला आत्माइनन गिक्नो निन्ना ओचे यांगला प्रभुइनन गिक्नो निन्ना यांगला विश्वासीनन गिक्नो निन्ना ओचे यांगसे किनबा बप्तिस्माइनन गिक्नो निन्ना थे तबसिलामा दाइनसे yang परमेश्वरलन दाइनसे yang जम्मन परमेश्वर आबा गिक्नो निना yang जम्माला परमेश्वर आबा गिक्नो निना थेनन जम्मादेन छम तसी yang जम्मन ग्याम गेला मुला ओचे थेसिन जम्मन थोरी शासन लाबा मुला हालेलुया परमेश्वरला जो वचन पढेलसी परमेश्वरला वचन थेन लाबा रे yang बेनदन मलमदन सुगाई हालेलुया तिनीला चु वचन छे yang दा पाङ बलगी yang चा यीशु ख्रिस्ट विश्वास लबगदे yang चा यीशु ख्रिस्ट सोबगदे जम्बलिङ नंगन ठामसे जिबा जम्मन मिगादे जम्मन गादे जा यीशु ख्रिस्ट गीत दोला बेबदम तिनीला चु वचन ज्ञान पाङमान मला है मापला सुगो दोला ngay एफिसी 2 अध्याय बाङजी एफिसी किताब 6 अध्यायला 2 पद रन्जे ngay 6 पद दोना रंगनीले गुंगरिङा थेन लजी हालेलुया अनि चु वचन दी विशेष लसी यांगसे चु खण्डरी च्याबन निजी विषम चु वचन ग्याम यांगसे लोप्तोबा तामगदे टिकटिक गिन्ना थेदाम गदे रंगनीले गुंगरिङै थांगे मान्छे चु ग्याम सिङै लोपताम ngay थायांग बताम ngay रंगनी ता सु पाङमान मला रंगनी से अध्ययन लबारे खमसेल मला है विशेष चाहिँ येशू ख्रिस्ट विश्वास लबगदे येशू द तेनमगदे येशू ख्रिस्ट सोबगदे yang la gungri yang shela do tamda tikine bisam yang green adona sozo tasi sozo midosi bradoba number 1 ri 1 number जातिक म bisam yang benan नम्रतारी सोजो बिजा जमन बन्दा खाला है खालै त फटा तमाबा यो आलाबा ठगबालाबा बंगबा छेबा आलाबा है एकदमै ग्रीन है तामङ ता yang te bisam
yang grin adona bibja rangshe rangdan gamanda alana ahankar alana sozo midosi bradoba 2 number ja giksiam gikla tam nasi chidoba haleluya yang परमेश्वरलाई शानदार गीतता बिना बिसाम yang सिचुदाम लनन दोमल तिनी सुरि पांगमान मला अर्को दोस्रो ताम जातिक मला बिसाम yang गिक्सिए गिगला ताम नासी चिदोबा किसी अर्को दा एकदम नन पांग बताम गातिनी नासी सहप्ता चिदोबा अर्को 3 नम्बर जातिक मला बिसाम गिक्सिए अर्को दा मायालसी डिक्सी चिदोबा हालेलुया प्रभु येशू ख्रीष्ट सुंगमान मला चुरी परमेश्वरलाई छन्ब बचन्डी पांगमान मला तिनी yang हरेक ख्रिस्ट विश्वासलाई बगादे यीशुला लुइना यसुला लुइला है yang जब गीत आसी डिक्सी गिसी अर्को द मायालासी डिक्सी चिला तब यीशुला लुइ निर्माण तब निला यीशुला लुइजा सिंगमान परिपक्व तब निला अर्को तामजा सुरी तिगमला विषम 4 नम्बर जा yang दा परमेश्वरला आत्मा गीतन सोची पिनमा बेबातम अनुसार yang सदन ब्रदोला प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वासला बेलामा परमेश्वरलाई आत्मा से यांगदा गिक्नुन तब लागेनी गिक्नुन आत्मा पिनमा मुला थे तामदा डान्सी yang ब्रदो मुला अनि अर्को ताम मुला 5 नम्बरी यांगला आस्नुन गिनुन मुला हालेलुया yang selaba as येशूले विश्वासलाई yang स्वर्गले निलबिबा आशा जम्बलिङ नङ ठामसे चिबा येशू द विश्वासलाई बगादेला गिनुन आसिना yang स्वर्गले निदोबा हालेलुया हालेलुया येशू ख्रीष्ट विश्वासले स्वर्गले निलबिबा आशले yang येशू द विश्वासलाई मला अनि वराङलासिन yang येशू ख्रीष्टले लुइगिक्नो निन्ना हालेलुया येशूले विश्वासलाई बेलामा येशूलाई लुइ yang गिक्नो तब मला अर्को तामजातिक मला विषम यांगला प्रभुइनन गिनोन निन्ना हालेलुया चाहे रंग अमेरिका तान्छासी प्रभु येशू द विश्वास लाओ चाहे क्यानाडा तान्छासी प्रभु येशू द विश्वास लाओ चाहे जापान कोरिया जम्बुलिङ नङला निलसला कुना कुना रे तान्छासी येशू ख्रीष्टला मिन्दी परमेश्वर आपला yang सेन पुकारला विषम ngaइनन थेनन प्रभु द पुकारला विषम यांगला प्रभुइनन गिनोन निन्ना हालेलुया यांगला परमेश्वर इनन गिनोन निन्ना यांगला विश्वासै गिनोन निन्ना यांगला आशै गिनोन निन्ना yang द न्युबा दोइरी परमेश्वर से दामबा आशैनन गिनोन निन्ना थेदबालामा तिरी चुरी अर्को ताम 9 नम्बर जामला यांगला विश्वासिनन गिननिन हालेलुया yang सिलाबा विश्वासिनन येशू ख्रीष्टैना पिता पुत्र पवित्र आत्मा द विश्वास लाबन मला यांगला विश्वास चुइन येशू द विश्वासले जम पापला बन्धन गम जुवा गम टांगसी स्वर्गनिला पापला जमन पापला बन्धन गत नास्ताला बिबा आशा अनि थे विश्वासिन यांगला गिननिन अनि 10औं नम्बर मला yang से किनमा बप्तिस्माइनन गिननिन हालेलुया परमेश्वरला छन्म वचन मत्तीले किताब 28 अध्यायला 20 दिन 19 दिन 20 चियाजिसम जम्बलिङ नङ न्यू जम्बलिङ नङलान जमन जातिला मिगादेदा युलयुलला मिगादेदा येशू ख्रीष्टला बारे रिङाला बारे थेन लौ येशू दा विश्वासला विषय पांगो थेन लौ अनि थेनि गादेदा स्वर्गला परमेश्वर आबा पुत्र येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माला मिन्दी क्युरी ब्लुमगो है बप्तिस्मा पिनगो बिमला अनि ngala चेला धोबारी लोभको विषय पांगमान मला थेनन कारणिलामा तिनी यांगसी यांगला परमेश्वर आबदा यांगला परमेश्वर येशू ख्रीष्ट परमेश्वर आबा थेला जा पुत्र येशू अनि तेला पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वरला मिन्री बप्तिस्मा किनमा गदे यांगला बप्तिस्मा गिनोन इन हालेलुया अनि ओराङलासी अन्तिम 11औं नम्बर मला yang जम्मालन परमेश्वर एनन परमेश्वर आबाइनन गिक्नो निन हालेलुया yang से प्रार्थना बदरी येशूला मिन्डी बिसी परमेश्वर आपला छान्दा थिला परमेश्वर आपला मैको लाला तिनी एफिसीला किताब 4 अध्याय 1 शपथ च्यामा सुरी 11 वटा बुदा 11 वटा तमगा yang स्यापन मुला तारा दुःखला तम जातिक मुला विषम प्रभु येशूले विश्वास लाभगादि येशू ख्रीष्टला सिद्धान्त बन्दा सुरी विभिन्न खाला मिला सिद्धान्त गदे बसी रंग रंगला जुंडा जुंडा सोची फेबारे चुजी येशूला लुइदा बोला बारे चुबान मला मिसे चुरी सिगो येशूला शरीरता है मिका देशे रंग रंगला तो सोची कांगला छुटन जुंडा याला छुटन जुंडा थोबला छुटन जुंडा समूह समूह सोबार माइबान मला चुरी सु जम्मन बाइबलला परमेश्वरला वचनबद्ध विवरित तमगा दिन थेदा बालामा तिनी पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्गला परमेश्वर आबा थेला जा पुत्र येशू ख्रीष्ट
अनि त्याला आत्मा पवित्र आत्माला थोरी विश्वासला बगादिजा थेरांगसी समा सोसी तिने बाडप तबरे अथवा येशूला लिदा बोला बरे अथवा तिरे जम्बलिंगरी चुरी च्याजी बिसम यांगला विश्वासी गिनन यांगला आशय गिनन यांगसेलाबा किनबा बप्तिस्मा गिनन परमेश्वर आबाई गिनन पुत्र येशूनन गिनन हिन्ना अनि यांगसे किनबा बप्तिस्मा गिनन हिन्न बिसम yang tini tu jambaling di ai ngani za baptist background ru ngani za pentecostal background ru ai ngani za koino ya ai ngani za AG background misi tini churi mi ka desi नेपाल युलसर जा mi येशूला शरीरले बोला बा सुबन मला सो तामलामरला कादी मिसी पांगमान मला तामंग जाति गाला संग छुटोला जी तामंग सी रंगला राज्य सुबार माइजी तामंग गादिसा ओ रंगला संगति छुटाउलाई जातीय धुन्द बाबा चुजी बिसी चुरी जेर्दी गादे बोमसे क्रोबान मला तर वास्तवरी पाङदोमा सो तामंग जुम सेवाइसा तिनी मासिचिबा सिसिचिबा नोंसिचिबा तामंग गादे दा परमेश्वरलाई युलसरे बाबा के गदला हालेलुया सो कुनै पनि जाति संगति आइन तर चुबन्द खतरा चुरी नेपाल युचर दादा तिक ताबान मलाई बिसम बडो लोङदो बजाम जातिक मलाई बिसम ख्रिस इसुरी गीता बन्दा रंगला सिद्धान्त शास्त्रला सिद्धान्त बाइबल कलेजला सिद्धान्त थेला लिचा ब्राह्ममिका छ लाना मलाई सिगो त्यो दबालामा तिनी यंगसी गोदो बदाम जम्मन जातिला मिगादे जम्मन जातला प्रभु येशू ख्रिस्ट विश्वासला बा जोजाले नाना गादे यंगसी गोदो बदाम जाति किन बिसम यंगला परमेश्वर आबजा स्वर्गरी गीत खिनिन हालेलुया चाहे यंगसे तामंगरी सेवला चाहे बाइला गेरी सेवला चाहे शेरबा ऐ लामा जुन गेरी यंगसी सेवला परमेश्वर अब यंगला गिनुनिन हालेलुया त्यो दबालामा तिनी जु जम्बुलिङनी नाला जाति एला जाति ऐ नाला समूह एला समूह बिसी जो विभिन्न जुन्डा बाडबलाब्जा येशूला शरीर बोला बिन ते कारण जामा यंगसी चुतम गोदोला यंग तामंग ग्यामसे लगाई बाई ग्यामसे लगाई जुन गे ग्यामसे प्रभुला आराधना लगाई प्रभुला मुइको लगाई परमेश्वर आप गीतला यंगसे आराधना सेलमला जातीय भेदभाव जातिला ताम यंगसे लसेलारे यंगसे येशू ख्रिस्ट चर्चला सेलमला हालेलुया परमेश्वरला वचन चर्चला सेलमला परमेश्वरला वचन शक्तिले चर्चला सेलमला हालेलुया यंगसे गोदोप ताम जा सुइन तर तिनी जम्बुलिङ नङ ठामसेसिबा कादी विश्वासी गदिदा कादी मिका दिता रंगला सिद्धान्त डक्ट्रिन दिक बिमलानी रंगला सिद्धान्त बाइबल कलेजला सिद्धान्त है अनि सम्प्रदायला सिद्धान्त गदेपछि तिनी यंगला मण्डली विभिन्न खाला समस्या बाबागमला सो समस्या त अन्यला भए एउटै कारण गिक्चनचा पवित्र आत्माला शक्ति मला हालेलुया जो मी पवित्र आत्माला शक्ति ब्राला थेला जीवन ग्यामसिजा सो जमन नाइ बताम गदिदा यंगसे ब्यांगसले मला हालेलुया तिनी चुरी परमेश्वरले चु वचन गर्न यहाँ त पाङमन मला यंगला जीवन यंगला सेवकाई यंगला योजना छ येशूला राज्यभाव योजना हालेलुया तिनी तामंग युल्ला तामंग जातिला राज्यवाद अवजरी अरे तर तामंग युल्डी येशूला राज्यभाव छ यंगला उद्देश्य देन लक्ष्य हालेलुया यंगला नेपाल युल्सरे जम्बुलिङ नङ ठामसेसिबा जातिला गुंगरी येशूला राज्यभाव छ यंगला योजना आमेन थे तपाईलामा रंगनिसी है यंगसी येशूला वचन दजा विश्वास दोबा अर्को दोस्रो तामलिङा निबन मला येशू क्रिस्चियन परमेश्वर आफला ऐ सेमिर चुनो निना येशू क्रिस्चियन परमेश्वर स्वर्ग र धन्सिया परमेश्वर आफला सेमिर चुनो निना कि जम्बुलिङरी येशू द विश्वास लाभगादे जम्मन गीत सिचिदोबा आमेन हालेलुया जम्बुलिङरी येशू द विश्वास लाभगादे सेम गीत सिचिदोबा सेम गीत सि प्रभुदेन दीक्षिचिदोबा परमेश्वर आफला इच्छा मला येशू ख्रिस्टला इच्छा न चुनो निना हालेलुया परमेश्वरला छन्म वचन गाई रंगनील गुंगरी दोषी पढलाई थेगलाई मान्छे सुसमाचार यूहन्नाले किताब 17 अध्यायला 20 प्रभु येशू ख्रिस्ट सुनाङलसी प्रार्थना लसिमुला नै चुगदेला लागिरछि आइन तर चुगदेला ताम थेसी नादा विश्वास लबा मिकादेला लागिरिरन प्रार्थना लला थेनिगाले जमन गीत तसी सिबारी खमगाई परमेश्वर आबा रंग नादेन छ्याम ओचे nga रंगदिन छ्याम गीत तसी तबा रंगलसी थेनिगा दिनन याङदिन छ्याम गीत तबारी खमगाई ओचे नादा रंगसे पुइका हिन्न बिसी जम्बुलिङला मिका देसी विश्वास लबरी खमगाई yang gik taba ranglasi theniga denon gik tasi chibari khamgai bisi rangsi ngada man laba mi sobaranglasi ngai non theniga deda man yangba mi sobamula hallelujah badu tangdo batam da turtik mana bisam yangla prabhu yesu christ jambulingni fefkasi
स्वर्गारी फेब्बा गाछा रंगला स्वर्गाला परमेश्वर आप्तिन्छम जम्बुलिंगरी विश्वास लब गदेदा जम्बुलिंगरी यीशु द विश्वास लब गदे लागिरी प्रार्थना लब मला हालेलुया येशू ख्रीष्ट लब प्रार्थना है सुसमाचार यूहन्ना किताब 17 अध्यायला 20 रन्जी जम्मन विश्वासी गदे लागिरी येशूजी प्रार्थना सिंह मन्जुरी सिगु तिनी यङ येशूला इच्छाबद्ध विपरीत यङ ब्राह्मण मला गिसी अर्को त वास्ता लब खलाजी जुरी गिसी अर्को त माया लब खलाजी जुरी है यीशुला वचन यीशुला पवित्र आत्माला बडो प्रचार लाला पवित्र आत्मारी है शक्ति मला विश प्रचार लाला तर पवित्र आत्माला ताम्द जाजुरी वास्ता लब मिगा थुनमन मनता ती है परमेश्वरला आत्मा स्थितिक मूल पछिसम यङ जा गीदसी चिगाइबे मला हालेलुया तिनी यङ यीशु भन्दा बाठो दो बारमाजी येशू ख्रीष्टचा स्वर्गाला परमेश्वर आप्तेन्छम येशू nga गीता बरांगसी ngada विश्वास लब गदिनोन yang दिन्छम गीता गाइबिस येशू प्रार्थना लबन मला बिसम तिनी यङला प्रार्थना खाइरंग मला है गिसी अर्कोला तामगन लबा गिसी अर्को त तामधाबा गिसी अर्को त वास्ता लबा चु ताम्रे यङ कोल्सी जीवन मला है गादे मिसी अन्य भाषा पाङबा आबङबा कोइसे ढवाला स्याचबा आछबा चु चाबा थुङबा क्वानबा ताम्री मी कोल्सी जीवन मला तर चु दुई जा तिनी चाबा थुङबाला ताम्री कोलबा दुई आइन तिनी चु दुई जा पवित्र आत्माले शोभा दुई इन हालेलुया यङला स्वर्गला आपला येशू ख्रीष्टला इच्छा द पूरा लब दुई इन दारे यङ तयार त दोला जुजाल नानांगदे परमेश्वरला अभिषेक द जनगदे रंगनीला गुणंगा उत्साह न रंगनीला जीवन यङला जीवन जा परमेश्वरला वचन दि अडप्तसी सोदोब दुई हाइसिन मंगला हालेलुया परमेश्वर आपला येशू ख्रीष्टला इच्छा द पूरा लब हिन्न विषम तै यङ जुन जुन ग्लारी मगाई यङला योजना यङला सेवगाई जा गीतसी ngacha बडप द दोला हालेलुया अनि औरंगसिन परमेश्वरला छन्म वचन वचन संग्रह है वाइला किताबाङ मल तामङ गेरी अनि भजन संग्रह 133 च्याजी विषम चुरी चुराङ सि पाङ मङ लागि जोजु आली कदि ग्लागिरी डिक्सी चिबचा जम्मन बन्दा ज्याबतामिन हालेलुया जोजाले कदि नानांगदे समासरी जम्मन सेम गिदसी डिक्सी चिबा अनि मायाला बचा जम्मन बन्दा ज्याबतामिन है वराङलसिन अनि चोरी अर्को ताम्जा चोरी पाङमान मला है हरुन बिबा पुजारीला जन अभिषेक ला बछुगु थेला सो थोबरी युमा थेला दारी दो नासि थेला लबे दो न दो बतामगात मला जब जुजुआले नानांग गदे यङ यसुर विश्वास ला बगदे गीत आला तब परमेश्वरला अभिषेक यङला जीवन दि बगब त स्याला हालेलुया परमेश्वरला शक्ति यङला गुंगरी प्लिङमा ननिला परमेश्वरला अभिषेक यङला गुंगरी निबानिला जब पवित्र आत्माला अभिषेक जब पवित्र आत्माला शक्ति यङला जीवन हाला तब यङला जीवन दि स्वतन्त्र हाला हालेलुया हालेलुया यङची गोदोपचा तामचु इन है भजन संग्रह 133 पाङमा अनुसार यङ जब दीक्षित चिला परमेश्वरला अभिषेक यङला परिवार रि यङला जीवन दि यङला सेवगारी हाला हालेलुया सुदाम यङसे गोदोमला जुन गारी प्रभु येशू ख्रीष्ट विश्वास लाभ गदे सेमगिक तसी दीक्षित चिला थेरी पवित्र आत्माला शक्ति फेफगला थेरी परमेश्वरला आत्माला अभिषेक कदेका जा हाला हालेलुया जब यङ सेम गीताला जब यङ एक मनदसी परमेश्वरला सेवा लाला जब यङ एक मनदसी परमेश्वरला आराधना लाला थेगलारी परमेश्वरला स्वतन्त्रता हाला हालेलुया हालेलुया परमेश्वरला छन्म वचन प्रेरित किताब च्याजी विषम 1:8 च्याजी विषम परमेश्वरला आत्मा एने त खादे थोरी फेफगला एनी गादेसी शक्ति यङला हालेलुया जब चु येशूला प्रतिज्ञा थेनी ज्ञानसी चिसी थेनी एकदम सेम गिदसी परमेश्वर तेंच्या प्रार्थना रजी पेन्टिकोस्टला दिन प्रेरित दुई आत्यारी परमेश्वरला थे शक्ति परमेश्वरला थे आत्मा फेफगा जी हालेलुया जब परमेश्वरला आत्मा फेफगाला नि यङ जे शक्ति यङला शक्ति हालेलुया मंग थोरी डाब शक्ति रोग थोरी डाब शक्ति रोग त नाश लब शक्ति अभाव खाचो द नाश लब शक्ति थेबेली यङला जुन बेली जोजुआले नानांगरी यङ गीदसी प्रार्थना लला थे दोरी परमेश्वरला शक्ति यङला हालेलुया थे शक्ति यङ मरि यङ तयार त दोसेल मला अनि जो परमेश्वरला आत्मा परमेश्वरला शक्ति जुन गारी परमेश्वरला आत्माला शक्ति फेफगाला नि थेरे स्वतन्त्रता हालेलुया थेरी खलैला तहारे छि आदो नै बदमला तहारी बन्धन छि आदो हालेलुया हालेलुया सरी दोस्रो ताम अर्को ताम तिगमसम जुन गारी परमेश्वरला आत्मा फेफगाला नि जुन गारी परमेश्वरला शक्ति फेफगाला नि थेरी चा स्वतन्त्रता हालेलुया परमेश्वरला छन्म वचन दोस्रो कोरिन्थीले किताब
Tina tela 17 surang si beriman mula. Tikta bisam Prabhu ja atma hinna. Yangla Parmeshwar ja atma hinna. Theta basilama jun midencham Prabhula atma mula. अथवा जुन मिदेन्स्याम प्रभुला आत्मा ताला थेमी खलाइला ताहारी आधा हालेलुया चुरी विवतम नेपाली च्यासम जहाँ प्रभुको आत्मा हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ हालेलुया चुरी बाङबा स्वतन्त्र जा जे लाइमनमा थेनुन लसी ब्राबा जे चाइमनमा थेनुन चसी ब्राबा जे पाङ्गे मनमा थेनुन पाङबा स्वतन्त्र आइन चुरी पाङबा स्वतन्त्र दा चुरी जा हालाइला ताहारी जा जम्बुलिङला नाइबा तामला ताहारी ज्यामजा यङदा फेला विभिन्न हालेलुया Dini yangla migadi su jambulingri naiba rimtimla tahari mula naiba gela tahari mula ajeba tamla tahari mula the tamgyam thebala lagirja परमेश्वरला शक्ति पवित्र आत्माला अभिषेक तिनी यङला परिवारले हात होला यङला जीवनले हात होला हालेलुया यङला जीवनले जब परमेश्वरला आत्मा होला जब परमेश्वरला शक्ति होला जब परमेश्वरला अभिषेक होला थेगलारे स्वतन्त्रता होला हालेलुया थेरी जा पापला बन्धनका टांसिनीला आमेन Thelabal lagirja jojale nananga yang semgi dasi प्रार्थना दोला yang diksi प्रार्थना दोला चाहे अमेरिका रंगदान छ्यागो चाहे कनाडा रंगदान छ्यागो चाहे संसारला जुन सुकै कुनारी दान छ्यागो तर आत्मा yang गिदसी प्रार्थना लजिसम अवश्य यंगला जातिका दि स्वतन्त्रताला यंगला जातिका दि पाप क्याम फेसेल मला यंगला जातिका दि पाप क्याम अलग दसेल मला आमेन अनि विशेषला सिचुरी ताहारे जीव तामला बारेंगा तिगै चर्चा लाइमाजी तिगै तामगा दिगै रांगनेल गुंगनी पॉइंट भ्यू तानमन मला तिनी यंगला जाति यंगला युलबा गादि यंगला मी गादि तिनी नाइ बातमला रिमठिमला ताहारे मला सिगो चुग्यामसे येशुजी फेला चुग्यामसे पवित्र आत्मा यंगदा फेला अनि यंगला मी गादि मंगमुंगला ताहारे मला सिगो जम्बुलिंगरी साच्चो परमेश्वरला ताहारे अर्दिनी मंगमुंगला ताहारी मुला अनि वराङसिन याङला मिगादे थरी थरीला रोकला ताहारी मुला रोकला बन्धनी मुला है दाते छ्याजी सामचो रोका संसार भरि हाबा है जम्बुलिङरे कोरोना बन्न खतरा शक्तिशाली रोका जम्बुलिङ हाबन मुला चु रोका जा जुन दिन याङ परमेश्वरला आज्ञा द उल्लङ्घन लाला तब रोक हाबैन जब याङ परमेश्वरला आज्ञा पालन लाला परमेश्वरला आत्माला अधीन दिसिला सु रोका राङ्न स्वतन्त्रताला हालेलुया चुरी चुराङले सिब्री मला कि है थरी थरीला रोग कादेला ताहारे मला कोही थोबो सुगाबा कोही चिकमा नासा सुबार किडनी नबा है एकदम क्यान्सर रोग हरेक रोगला ताहारे मला मिका दिसिगो ओराङले सिन अर्को जातिक मला बिसाम याङला मिका दे संसारी जम्बुलिङनी तिक चसे है तिक क्वान्सी तिक लसे हालङनी सि ज्याबदाला शान्ति हालङ याङला बेसी शान्ति माइ बातमला ताहारे मला सिगो अनि काते मिकाचा छेला ताहारे मुला है छे भाम ताहारे मुला अनि अर्को तामजा यङला मिकादेजा जो जम्बुलिङरी खाइरङसी छ ज्याबदाबा राङजी खाइरङसी धनी दोबा बेबा तामरी दन्दा सुरदाला ताहारे मुला जो जम्बुलिङरी सिगो जो जम्मन बन्धन ग्याम तिनी यङला मिकादे फेबा हिन्न बिसम तिनी वचन ज्ञान सुबा परमेश्वरला जन गादे yang sem gida si yang si प्रार्थना दोला हालेलुया तिनी ngai थारबा yang si चेकेन आदनी नाचेकेन स्वर्गाल नागरिक दोषी आदनी नाला आफन्द गादे नन तिनी येशू ख्रिस्ट हात होला नाला आफन्द गादे सेन येशू विश्वास ल दोला मेला बिसम yang sem gida si प्रभु द विश्वास ल si yang si घोषण ल दोला अनि परमेश्वर आत्मा हिन्न जुन लारे परमेश्वरला आत्मा दाला थेगलारी चु रोकला बन्धन ग्याम सो अनिकालला बन्धन ग्याम समस्याला बन्धन ग्याम धन्दा सुरदाला बन्धन ग्याम तिनी पवित्र आत्मा से रंगदा फेसेल मुला यंगदा छुटकारा लसेल मुला थेग्याम थार्न लसेल मुला हालेलुया तिनी याङला मिकादे छु जम्मन तामला ताहा ग्याम बन्धन ग्याम फेबल लागिनी येशू ख्रिस्ट विश्वास ला बगनी चाहे जम्बुलिङला जनाङ जुन सुगाई ग्लारी मुगाई छु सत्रै तामला सुसमाचार थेन लाबल लागिनी यङ सेम कि दसी डिक्सी तिनी यङ से प्रचार ला दोला हालेलुया छु यङला छु इन्टरनेशनल तामाङ क्रिस्चियन स्पिकिङ है तामाङबा फेलोशिपला उद्देश्य देन लक्ष्य यङला चु जुम सेवाला लक्ष्य चुननिन तिनी यङला तामाङ जाति गरी जम्मन मंगमुङला बन्धनी नाइबादामला बन्धनी मुला थेग्याम फेबल लागिनी परमेश्वरला शक्ति ठेरलारे दोला हालेलुया
परमेश्वरलाई आत्मालाई शक्ति थेग्लारी यांग बोरला दोला दोनला दोला तिनी रांगनी विभिन्न ग्लारी दाटे है अमेरिका क्यानाडा अनि इन्डिया कोरिया विभिन्न ग्लासी ता रांगनीसी च्यासु बन मला रांगसी इसु द ngosi ताल थेग्लार दोसी तारा चु नेपाल जसरी रांगला अफन्दा गादे इसु द ngo आसेब गाद मला थेनी गादे दा परमेश्वरला वचन दोनला बारे yang तयार तो दो मला थे दबालाम तिनिगा रांगनीदा जजागिंगा अनुरोधलाई मान्छे yang यति सेमगी हिन्न बिसम चो तामाङ जुम सेवा संगति सञ्चालन टिम लागिरी कमनिर रांगसे प्रार्थना लसिगो हालेलुया रांगनी दो अहम बगलारी यांगला टीम गादे दो बार तयार मला यांगला समा दो बार तयार मला तामाङ भाषरी वाइकोसी प्रभुला थारबा बिनबा जुनी बिनबा वचन बर्सी निबारे yang तयार मला हालेलुया रांगनी डिक्सी हाते मालो तसी सु सेवा ता लेन लबा लागिरी अनि परमेश्वरले गीत आबा एउटै प्रभु एउटै परमेश्वर एउटै बप्तिस्मा एउटै विश्वास हिँड्न बिसम तिनी रांगनी यनन सु सेवारी हाते मालो लसुगुबा गाला बिन्ती मला गाला अनुरोध मला गाला मैचन मला हालेलुया यांगला जाति गादे राजा दादी कादे मिगादे सो यम्बो ग्यामसे अर्को युलसारे निसी ऐ रोजगारेला गेल सिमुला रांगनी से देरी प्रभु द स्याप मुला रांगनी से 700 परमेश्वर द विश्वास ल मुला तारा रंगला अफन्द गादेसी रंगला मिगादेसी यीशु द ngoसे बारे यीशु द विश्वास ला बारे थेला लागिरी सु ग्यामसे माध्यम लसी यांगसे चु वचन थेन लबन मला परमेश्वरले दे छुटकाराला सुसमाचार थारबा पिनबा सुसमाचार प्रचार लब गेदांगनी yang नच बड तबन मला हरेक जाति गादे हरेक मिगादे ईश्वर सोदोला हालेलुया थे थारबा बिनबा परमेश्वरी शान्तिला परमेश्वरी यांगला जाति गादे बदोला यांगला उद्देश्य चुननिना यांगला लक्ष्य चुननिना चु लक्ष्यरी चु ज्याबा गेरी रंगनिन सामेल दसिगो रंगनिसेन प्रार्थना लसिगो है रंगनिसेन केही भेटी गाले छुडब्ल सिगो छो सेवा लागिनी नाइ तिनी रांगनीदा सेमेन सेन सु बांगला yang सेमगी तसी प्रभुला राज्य बाबी हिन बिसम सु सेवाला बारी सु सेवारी निबारी रंगनिसेन सहयोग लसिगो हालेलुया yang लानन तमगादिङा सेवाला बिमुला तार काते समय yang से लदो वास्तविक सेवाला हमबारी सिगो है चु विषयले चु सेवा लागिनी रियाङ से yang जमन डिक्सी है माइनर 1 रुपैयाँ केन छुडाउला जिसम प्रेन से वाला बर हम सेल मल यांसी हालेलुया हालेलुया ते कारण सेलामा सो तामाङ गइला सो जुम सेवा जुम संगति दा निरन्तर द बरबारे निरन्तर द गाछा बडब दबल लागिरी याङदेन तोबा तत्वगादी तोबा आर्थिक को यन्से तोबा जनशक्ति गादी है चुतो मुला थेदबालामा रंगनिस प्रार्थना सिगो yang सेम गीत से जब प्रार्थना लाली शैतान जम्मन बन्धनका टुक्रा टुक्रा दसेल मला यांगला आखे मेमेगन जे हासी टिबा त्यो शराब का दे टुक्रा टुक्रा दसेल मला हालेलुया देख्दा बेसम प्रभु येशू ख्रीष्ट परम प्रभु यांगला परमेश्वर ज आत्मा हिन्न जनग्लारी परमेश्वरला आत्मा दाला तेग्लारी स्वतन्त्र दाला तेग्लारी रोगला बन्धन गाडी टांगला तेग्लारी मंगला बन्धन गाडी टांगला तेग्लारी विभिन्न खाला समस्याला बन्धन गाडी टुक्रा टुक्रा दाल हालेलुया थे दबा लागेरी तिनी रंगनी गीतसी प्रार्थना दमला yang गीतसी प्रार्थना दमला यांगला शक्तिशाली परमेश्वरला वचन जा यांगसे यांगला जातिले गुनी बढ्दो मन हालेलुया त्या लागि रंगनी बेनसी प्रार्थना सिगुबेगाला अनुरोध लाबन तिनीला वचन yang येशू ख्रीष्ट विश्वास लबगादे परमेश्वरला सन्धान गादे जम्मन सेम गीतसी दिक्किए विवाह शीर्षक नै रांगनीले गुंगरी परमेश्वरला वचन ग्यामसे प्रश्न लाभ मुला रांगनी बेनदान परमेश्वर जे मलम दन सुगाई हालेलुया परमेश्वरला महिमा भएको होस् आज मैले जुन वचन मैले बोलिरहेको थियो परमेश्वरको सन्तानहरु चाहिँ यीशुमा एक हुनुपर्छ हालेलुया चाहे संसारका कुनै ठाउँमा जुनसुकै स्थानमा तपाई होस् त्यो समयमा हरेक येशू ख्रीष्टलाई पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरु चाहिँ एक हुन जरुर छ अब यो संसारमा यो सिद्धान्त त्यो सिद्धान्त भनिकन तपाईं र म चाहिँ अब अल्झिने समय छैन अलमलाउने समय छैन अब येशूमा हामी एक हुने समय आइसकेको छ परमेश्वरको त्यो महिमा ज्योति बेतर छिर्ने समय आइसकेको छ म एफएसी 4:1 देखि 6 पद त्यसै गरी नै भजन संग्रह योनक पुस्तक 17:20 देखि 22 पद मैले आज पढे अनि भजन संग्रह 133 लाई पढे त्यसरी नै परमेश्वरको अर्को वचन रोमी पहिलो कोरिन्थी 3:17 पद है हाम्रो प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ जहाँ आत्मा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ
हरेक शैतानको बन्धन, पापबाट स्वतन्त्र हुन्छ, रोगबाट स्वतन्त्र हुन्छ, अनिकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ। तर तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मेरो मानिसहरू, तपाईँ र मेरो जातिहरू है यो संसारमा कुरीतिको बन्धनमा छ, अभावको बन्धनमा छ, रोगको बन्धनमा छ, अनिकालको बन्धनमा छ। आज रोगी बिमारी रोगको बन्धनमा छ। यी सबै रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि आज तपाईँ र मैले शक्तिशाली परमेश्वरको जिउँदो वचन प्रचार गर्न जरुरी छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति प्रचारिन खाँचो छ। किनभनेदेखिलाई परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, जहाँ प्रभुको आत्मा हुन्छ त्यहाँ सबै कुराबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भइगोस्। राजाको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहे। सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनु।